ام هنک یانجی خالن اوی رکفتن جورا بدین ناس کردن بشرم بچن جم هفکارن ما پیام نری ما ونوشه گهانن مل جهن جدا ین دنیا در سر رکفتن آخون خاله کم یا رکتنا نبرا روسیه و ترکیه دا هر دو عالی پابندبون آخوا به پاراستنا کتیا سیاسی و آخوا سوریه و پاراستنا و لکاریا ملیا ترکیه نشان دادن خاله دویم جر رکفتنا نبرا روسیه و ترکیه داد بجک و هر دو عالی تکز کل سر روبروبونا تواهی آوای تروره و دیسان همو هولن جدا خوازی جل سوریه والا دردخن خالا سیم یا رکفتنا نبرا روسیه و ترکیه داد بجه ده روشاکو نهال سرکانی و گیرسپی ده چارچوبه اپراسیونا کانیا آشتیه دا بکوراتیا 32 کیلومتران خاطر دست خستن ده پارزن آنکو مانا ترکیه لسرکانی و لگیرسپی و که خود مینه اوجد چارچوبه اپراسیون دا بکوراتیا 32 کیلومتران خالا دنج رکفتنا نبرا رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین دا اوکو هر دو عالی تکزل سر گرینگیا رکفتنا ادانا یتکن و روسیا ده هسان کاریان بکش بوی جبجیکن اوی رکفتنه کدنا برا ترکیه و سوریه دا هاتیه انجام دان و روسیه گوتیه و هنک هسان کاریاب که جبوی جاره کدن چون دواره جبجیکنه دا اوی رکفتنه از بحث یک جوان خالا رکفتنه بکم ده خالا بدا کچاوا روسیه هسان کاری کرینه جساعت دازای نیوروی 23 جوت مهبه انکو جصبه نیوروه ده پولیس لشکری روسیه و زیروان سنورین سوریه ده المل روسیه یپگه بچک نوان و 3 کیلومتران جسنور دور بخن دوید دما 105 ساعتان دا او یک بیب دست خستن ده روسیه و سوریه به درجه سنوری بکوراتی 3 کیلومتران یپگه ده جسنور خواست جسنور ترکیه ده بکشینن دور دیسان ده پشتی اوه ساعته لمل روشالات روش آوای نافچه کانیا اشتیه ما بستوان گیرسپی حتی کو سرکانیه ده بکوراتیا 10 کیلومتران دورین هفبش ین ترکیه و روسیه هم از خوازم ده نوا خریطه دال سر نقشه جوارا ببیجم کاچه و افنافچه ده بین کنترل کردن آلیه لشکری و آلیه ترکیه و روسیه و سوریه و اف هبونا وان هزانه کنها لسوریه لرجعوای کردستانی هن از دخوازم جوارا ببیجم کو سوریه الفدرة دمينة هزن الجل هزن يبجي حسده لنافشين قامشلو لجل تلحمس الكوتشرو دربسي وتلتمرو حسكة دمينا الجل من بجو عين عيسى أفجي هزن تركينا وكما قلت السرقانية وجرسبي نافشيا كانياشتي إرشاد تركيا بسرو جافاي كردستان إيرو يجبان خالان كو خالا ششية يجبان خالان أواكو هزن يبجي هزن حسده دج من بش وترفعت دبنا درخستن آنکو جصبه و نابه هزن سوريا ديمقراطيك دناوا من بجوت الرفع دابن بالتاني هزن حكومة سوريا بشتوانيا روسيا لوان جهان دمينن اگرم بحثا اوی نافچه بکن که بکوراتیا 3 کیلومتران ده هزن حکومته ین سوریه دگل هزن پولیس لشکری روسیه ده اوان نافچه هم بپارزم 3 کیلومتران بکوراتیا سنور ترکیه لگل روجاوای کردستانه هرجه روشالات روجاوای کردستانه و حتی کو نافچه کوبانی حسا درج به اوی خطا سنوریه ده هز پولیس روسیه دگل هزم پاسوانی سنوریه سوریه ده بدرجاهیا سنوریه دگل ترکیه اوان همون نافچهان جبلی قامشلو ده بتنه هزن سوريا ديمقراطيك نظامين دياره ده بتنه اوی نافچه جئين در و بدرجاهیا سنور ده اوان نافچهان ده بپارزن سنور الگل ترکیه یک جه بشکدن جه خالا پنجه رکفتنا نبرا روسیه و ترکیه دا اوام کو بکیراتیا 10 کیلومتران جه سنور ترکیه بو ناو آخا سوریه و روجاوای کردستانه ده دورین هفبش ده نبرا ترکیه و روسیه دا ده بین انجام دان او دورین هفبش جی دیسان همان آوایی جه روجاوای کردستانه هر جه روشالاته و دست پیده که حتی کو کوبانیه ده چه تنه قامشلود نافدانینه دوريين هفبش ده بين برمبرن دنابرا تركيا وروسيا دا بدرجاهيا سنوري اجبلي بيغمان نافچين كانيا اشتيه كو جي اوبراسيونا تركيا اف بكورتي خالا بنجيه يا كم 10 كيلومتران دوريين هفبشن روسيا وتركيا يا دويم جي 6 كيلومتران ده السنور بتا باراسن جاري حكومه سوريا وروسيا خالا ششم يا ركفتنا نابرا روسيا وتركيا دا اوكو هزن سوريا ديمقراطيك ده جنافچين من بچ و ترفعت ده بينا وكشاندن ده بينا درخستن لغور اواكو هاتيا راجهاندن دنابرا رجب طيب اردوغاني و فلاديمير بوتيني ايرو بشتي كومبونا سوتشي
خاڵە دنیا د ناوبەرە هەردوو ئالیاندا هاتیە ئیمزاکردن هەردوو ئالی دێ تەدبیرên پێویست وەربگرن بۆ ڕێگریکردنا ji derbasbûna terûristan. Li vê derê terorîst hatine hatiye bikaranîn di xala duyem de terorîst û cudaxwaz hatine bikaranîn. Xala dinya rekeftina di navbera Rûsya û Tirkiyeyê de ew e ku herdû alî di hêsankariyan bikin ji bo vegera bi dilxwaz û ewlehya koçberan. Ev ji ber wê yekê ye ku bêguman Recep Tayyip Erdoğanê digot ku ez ê navçeya ew dirûst bikim, navçeya ram dirûst bikim da ku koçberan vegerînin wisa behsê kirin ku dê milyûneka koçberan weke ku Tirkiye dibêje bi dilê wan e, bi daxwaziya wan ew ê vegerin ji ber ku beriya niha koçberan jî gotibû ku em nerazî ne biçin hinek navçeyên din em ê biçine navçeyên xwe eger vegerin navaxa Sûriyê. Xala dinya rekeftinê ji bo cîbicîkirina evê rekeftinê di mîkanîzmeka taybet debe danîn di navbera herdû wilatan de di navbera Rûsya û Tirkiye de ka de çawa ev mîkanîzme û cîbicîkirina evê rekeftinê navbera herdû aliyan de de bête kirin. Xala dinya rekeftinê di navbera herdû aliyan de de li gorî platforma Astanayê kar bikin ji bo dîtina çareseriyeka hertimî bu etilafa Suriye û de piştevaniya karê komîteya destûrî bikin. Îro Rûsyê behsa mafê Kurdan kiriye gotiye ku Kurdan jî roleke wan heye di nava Sûriyê de û nabe rola wan jî bê piştgihxistin ev jî yeke ji xalên rekeftina di navbera Rûsya û Tirkiye de.